šatore, jer je malo manje tamo smeća. I idu prema ovom. I onda će ovi tako pratiti. Vi ćete ga gledati, ne Znači, 1 sat i poračunajte da nemate vi... Prije toga pa ćemo napraviti pauzu, ova 2 vojnika i još... Ja sam pukovnik Elvir Faljić, komandant 1. pješadijskog bataljona 5. pješadijske brigade. Evo, kao što možete vidjeti, mi smo danas ovdje u općini Brod s ciljem uspostavljanja šatorskog naselja povodom karantena vezano za koronavirus s kojim se borimo već par mjeseci unazad. Ovo je još jedan od dokaza da oružane snage, pored odgovora na razne vrste izazova, kao što su elementarne nepogode vezane za požare, za snježne nesreće, za poplave, ovo je još jedan oblik reagovanja na biološke agense, odnosno na viruse i zaštite od istih. Ovo je doprinos oružanih snaga civilnom stanovništvu Bosne i Hercegovine s ciljem stvaranja karantena i onemogućavanja širenja epidemije, odnosno pandemije, kao što je to već proglašeno. Oružane snage su ovim činom dokazale da su jedina organizovana snaga države Bosne i Hercegovine koja može odgovoriti na sve izazove koji su pred nje postave i kako odluči naša vrhovna komanda, a to je predsjedništvo države Bosne i Hercegovine. 1. pješadijski bataljon je u ovu akciju uključio velik broj resursa, velik broj personala i mi evo čekamo da civilna zaštita, lokalne samouprave riješi i da mi krenemo onda sa našim zadatkom.